Ake ngidlulise na inkulumo. Mawunematekisi, ulima insango, unemakhwandamu, unemabhizinisi lamancane nalamakhulu. Noma indvodza yakho iganiwe ayisakunaki, noma umfati wakho uganile sowubalekele, ufuna sithi indoda ilunge, ngitsinze kule nombolo yami. Uma ngabe ufuna kwethwala, awufuni ukuthi indoda efaka ubungoti, ngitsinze ngikwethwalise, ngikunikete amandla. Into le ngiyentako uyangifonela noma ngabe ukuphi ngikuhlolele kodwa awubhadali. Ngiyakuhlolela mina mahhala bese ngiyakusida. Inombolo yami ngu-7618 30 35 7618 30 35 noma 79920698. Kodwa na ungaphandle kwaleli live ufaka le country code leng +268 bese +268 7618 30 35. Letinkinga letikuphethe uyangifonela ngikulaphe noma ngabe ugula luphi uhlobo lokugula ngiyakwelapha. Uma ngabe lento yakho ngiyabona ukuthi ekhaya ilapheke, ngiyakuniketa umuntu noma sitawuhlola ukuthi ngibani ongakulapha ngikulaphele, ngikulaphe akulaphe. Noma ulahlekelwe abantu bakuntshontshele ufuna kubabona sibo bani, uyangithinza. Noma ufuna umsebenzi ungawutholi uyangithinza, ngikunikete lento engikhuluma ngayo. Dr. Ngempela sicela abantu lokhulumayo.